Hello friends, jotono lamsugo chungtini ni katal notification rok nagi nelifinai amoni jaga thai Bangalore nai satellite center Bangalore engke apply khaigani bagi eligible criteria rok no chung phari detail ke nagi nelinai engke video changkan sekhang ni rok no request khaiga yagromui je masa video no share khailedi te katal kongke subscribe khaigi tongledi daily notification rokom haige magai tongani bage ei channel tirpa job sungkha all in one notification rogo private job government job all over India te tirpa job je kono notification je tini sokai update tongmani rono joto kisu tini ni update ne joto kisu roi rogo ani bage nok channel ba jefran krengi tongkini ni important notification rogo nugui manai engke amai kene support rogoi tongladi engke pare chengai nalaisinai Nirok tabo kaisa note ni bagi exam preparation khaigi nangai tong hangke comment khaigi bo exam ni bagi preparation khaigi tong between discussion on rok note rok bo check khaigi order khaigi nirok nagai pore manai engke pare nalini tak post ni tabo je amo notification no scientist engineer SC level 10 o jaga ko qualification BE B.Tech khlaijak ngi tongnai rok eligible nai vacancy 2 jon atlangjak je baire rogo Bangalore rogo job khaigani hiwa sugoi tongnai rok ke amo nironi bagai opportunity kaha written test te interview ni bisingtwi telangjangnai amo te kaisa scientist engineer SD level 11 UR koroksa vacancy telangjangnai PhD khlaijak ngi tongnai rok eligible nai ekeba BE B.Tech khlaijak tongnai rokbo eligible nai physical stream amai rok je kono notification no nirok check khagi naliti haike kaha ke naigi nirok no apply khai manai te kaisa 3 number UR vacancy khorok satlang janai MBBS khlaijak ngani nangnai medical officer niwo level 10 tongnai engke amno eligible nai amno apply khai gani bage engke tabo post code naide 1 and 2 1 by 2 ni qualification bo sung nangnai engke BE B.Tech khlaijak ngi tongnai ro 65% ni je ni semester ro ngi tongnai ro all subject haikeba all semester no nagai 65% ngi tongnai ro engke oposo apply khai manai eligible nai haikeba B number BSc khlaijak ngi tongnai ro eligible nai 60% ro majak ngi tongnai ro M.Tech MSc khlaijak ngi tongnai ro eligible nai post wise they vacancy wise age criteria joto kiso tabunai de scientist engineer SC ni go vacancy post code 128 years or apply claim manai age count khlaijangnai 12 April 2026 by 8 cut off khlaijangnai salary level 10 tongnai 56100 ni siming 1,77,500 salary asuk tongnai gross salary 56,000 per month jegapana manai allowance soho te kaisa scientist engineer SD 2 vacancy total 35 years ni under age sungi tongnai ro eligible langnai level 10 tongnai 67,700 per month tongnai allowance soho soho manai medical officer SC vacancy total 3 35 years ni under age sungi tongnai ro eligible langnai 56,100 per month salary eke rojangnai apply khaigani bagai www.isru.gov.in website o visit khaite haike apply khai manai registration ro khaige apply khai manai apply khaigani bagai application fee busuk marona ingena je 750 rupees bongke je refund maya khanai mono maro hornai application fee ni bagai engke tabo je interest tongnai ro apply khaigani hwa sogoi tongnai rok ni ro apply khaidi haike Bangalore sohoro khlai manai posting ro engke tabo syllabus topic naidi written test ni bagai part A area discipline specific part ni go duration 90 minute tongnai total mark 880 mark ni tongnai kaisa mark jake 1 mark manai amhaike rojangnai multiple question choice ke exam nai total question
80 ni engnai te 80 mark ni engnai part B o jaga o ke question 15 khan tongnai 30 minute manai somoy negative mark gărui o jaga ko age total mark ni 100 ni engnai te interview bo telangjangnai interview bo maronai amahai engke tabonai de percentage of 50% engui tongnai rok eligible nai interview ni go 100 ni jaga go 50 mark ma hangke qualify engnai engke haike 60% joto miligei engui tong hangke mane 60% ni 100 ni jaga go 60% eng hangke qualify engnai amahai engke amoni last date online to apply khaimani last date engke 12 April 2026 jora online to apply khlaimani website of busy khaile nailaidi nirok apply khaigani bagui je eligible ngai ro haike je interest tongnai ro engke tini ne update ase nang sinai nirok channel je pro korongoi tonglai di amai ke support rogoi tonglai di video no je masa share khalai di te nirok ni je nangmani rok update mangai tongani bagui te exam preparation khagi tong hangke nirok note ni bagui nangai tongke comment khaidi bo exam ni bagui preparation khaigi tong haike nirok na ang omon note bomo kaha haike roi ronai inge asang nang sinai din update jotan hambai